دم باش خواندکارن هیجا از ماموستا شاموس محمد بورمه برانش جواکناسی آمادایی دو وانه اما ایرو لسر راستیا جواکیه خوزاین جواکی جعالی هشمندی و نرم و پیشکتینه خوزایا جواکی یعنی تشتین کو جواک جخور آوا کریه جعالی هشمندی و نرمن و پیشکتینه بگشتی باره وات داینه لجم زندیان جیه نه زندیان بهتره زندی مروف زندی یگو جیان دکه یگو دگهج آستا جیانا خناس دکه فهم دکه واتا لجموی جی کسین نه زندی یعنی جی تشتی نه زندی بهتر هی یعنی ام بیشن کفر تو واتا ناده تشتین در دور آخا یعنی جی برکی واتا اوه هب اما دی چارچوبه اوه دی لی مروف جبر کسی کی زندی واتا ده در دور آخا جه پارچه هری بچوک اتمی بر به پیکاتنین هری تبلیغ واتا زیاده دبه واتا جه اتمی دست ببک حتی تشتین هری مزن ایل تبلیغ پیره واتا تشتان زیاده دبه زیاده بونا واتا تکیلیا و به آزادی ره هیه دما کو واتا زیاده دبه تکیلیا و به آزادی ره چه دبه دوالیتیا وزیا انرژیا هیبری ده عالیه و یه هشک هر دم ج آستانکرنا واته را برپرسیار تشتین هیبری عالیه و هشک ج آستانکرنا واته را برپرسیار وکه دیوار هم بیشن دیوار جانا دبه آمور پاراستنه مروف دهندره ویده خود پارێزه جارنا jê dibe zindan hem dibe parastin hem jî dibe zindan dema ku tu dihindire mala xwe de bi dîwarê te hene çar dîwarê dora te ne dibe parastin ji te re tu xwe pê diparêze ama aynê ew dîwar cana dibe zindan jî ji mirov di gerdûnê de ev dualîtî di her diyardeyê de heye ev dualîtî di her diyardeyên de heye dîwar carnan dibe amurekî parastinê carnan jî ve diguhere amurekî zindekirinê pergal avahî endam û komên civakî bi xwe weke wateyekê têne diyarkirin me got pergal sîstem û avahî tiştên di nava civakê têne avakirin endamên civakê komên civakê ew bi xwe weke wateyekê têne diyarkirin civakên ku herî baş wateya xwe tînin ziman civakên ku hişmendiya wan pêşketî bi nastemeya xwe nas kirbin pîroziya xwe bi cê anîne rastiya xwe civakî di hindirê wê de wate tê de heye ew civak baş e wateya xwe tînin ziman bi gotin û avahî xwe diyar dikin hem bi gotinê xwe bi zimanê xwe hem bi avahiyên xwe çi heyberî bi çi rewanî bi avahiyên xwe ê mala bajara gunda û avahiyê xwe mirovahiyê jî avana xwe pê diyar dikin dibin civakê herî pêşketî di nava yan jî wek pênaseya xwe civakê herî pêşketî diyar dikin civakên azad xwe bi wate dikin maneyê didin jiyana xwe xwe tînin ziman û diaxivin li gorî pêdiviyên cehereng xwe ava dikin li gorî danûstandinan li gorî têkiliyan li gorî çi pêdivî hebe xwe ava dikin civakên ji azadiyê bêpar yên ku dûrî azadiya xwe ne yekî kolene yekî bindestin ew civakên ku nikarin zimanê xwe bi pêş bixin civakê me got ê ji azadiyê bêpar mane civakê kole nikarin zimanê xwe bi pêş bixin û eşkere biaxivin û xwe ji gelek aliyan ve ava bikin ji ber çi dibin destladariyê de ne dibin zor û zehmetiyê de ne û weke kolel wan tê nerîn nikarin xwe biguharin yan jî tiştekî ji bo xwe pêşxîn di çarçoveya vê pênaseyê de pêşketina rastî û wateya civakî navaroka zanista civakî ye bi rêyên bawerî mîtolojîk ol felsefe huner zanistê xwe derdibirin civak xwe biriya çi ol felsefe mîtolojîk zanist xwe birêve dibin ji bo xebata di vî warî de em dikarin jê re lêkolîna rastiyê û anîna wê ya ziman bibêjin
Civak ne tene ji rastiyan hatiye hunandin. Lêbelê di heman demê de hêza diyarkirinê ne. Civak ne tene ji rastiyekê hatiye çêkirin, lê çi ye? Ew hêza diyarkirin. Hêzek li bavê civakê heye, hişmendiyek heye, ne? Jiyana xwe nas kiriye, xwe pê derdixi diyar dike. Civaka ku nikare bi rastiya xwe diyar bike, ketiye rewşa herî giran a koletî û qirkirinê. Civaka ku nikare bi rastiya xwe diyar bike, ew bûye civakeke kole û hatiye qirkirin. Em dizanin ana gavam lêkolîna bigerin, em yên ziman, em dibînin ku nizam çend hezar ziman ê li ser wê erdê hebûn nemane. Çima ji ber civakek xwe bi zimanê biyanî dît û jiyana xwe li ser wî bingehî ava kir. Civak û hetanî kes jî dema ku rastiya wê yan jî a wê nebe, ew civak û kes bê wate dimîne. Nasnameya xwe ji dest dane û di nava rastiyên sobjeyên de sobjeyên din de hatine pişaftin. Rastiya xwe ji wenda kiriye û di nava nasnameyê civakên din de xwe diyar dike ama ew diyarbûna wî jî dîsa biyanî ye, dîsa xerîb e, dîsa ne di nava wê civakê ji ber ew civak bixwe wî di nava xwe de napejirîn. Di vir çarçoveyê de têkiliyeke xurt di navbera wate û rastiyê de heye. Wate awayekî gengaz ê rastiyê ye. Dema ku tu jiyana xwe bi wate bike, tu civaka xwe bi wate bike, wê çaxê tu karibe rastiya xwe ya civakî jî nas bike. Heger her dem were gotin rastiyê di hundirê rastiya di hundirê min de yan jî zarokê di hundirê min de heye lê ez nikarim derxim bipeyivim. Ev yek rewşa herî kambax û xerab a civakî û ya kesî ketî dide diyarkirin. Dema ku mînakek heye yan jî felsefeyek belav bûyê dibêje ev zarokê di hundirê min de ev hişmendiya di hundirê min de ev rastiya di hundirê min de heye lê ez nikarim derxim. Ev tê wê wateyê got hişmendiya civakî nehatiye, hişmendî tineye û tiştekî pîroz jî tineye û lewma nage tu rastiyê, tu rastî li ba wî jî yanî ne gengaz e, ne diyar e. Nasnameya wî ji ber windayî ye, ji ber bê nasname ye. Her tim xwe dispêre tişna din ji derveyî xwe lewma nikare xwe bi wate bike û jiyana xwe bide naskirin. Rastiyên civakî ên ku dibin zorê de têne girtin vê rewşê gelekî dibînin. Dema em ji aliyê rastiyê ve dema em ji aliyê rastiyê ve li civakê binêrin bi tenê ev rastî xwezayên civakî û avahiyên wê bi yek ji rêbazên rastiyê pirin. Yek mîtolojî, olî, hunerî, felsefî, zanistî her wekî din. Çiqas bê ziman û aktiv bibe û junûba xwe bi rêxistin û ava bike, em ê bibînin ku em dikarin ji civaka watedar derbasî civaka rast bibin. Dema ku ev rêbazên ku civak mirov ji xwe kiriye esas rêbaz hene, rêbazê xwegihandina rastiyê me got pirin mîtolojîk, mîtolojî, olî, zanistî her wekî din pirin felsefî hunerî. Ev rêbazê xwegihandina rastiyê li cem mirovan dihêli ku mirov di derbarê vêrê rastiya xwe ya civakî nas bike. Em dikarin van tiştan çawa diyar bikin dema ku em di çarçoveya rastiyê de serdemên civakî lêkolîn bikin, serdemên ku civak tê de derbas bû dema ku umir lêkolîn bikin, em ê karibin vê rastiya civakî yan jî van rastiyên mîtolojî, olî, zanistî wana em ê hemikî nas bikin. Yek serdema kilanên civakî. Rastiya civakî di serdema kilanan de çawa bû?
Divê serdemê de ji ber ku watadan di komên klanan de zêde netevlî hevin, rastî gelekî bisînor in. Rastiyên civakî bisînor. Çima? Ji ber netevlî hevin. Her tişt eşkereyî diyar. Her wiha bi zimanekî demkî carnan bi vegotinên devokî û piranî jî bi zimanê bedenê tên diyarkirin. Yani bi nîşanên sembolîk. Yani ana mesela roj yani dema me ana dema Slav kêl hevdikin disê xwe devdin. Tê çi wateyê? Ev Slav. Wê demê ev Slav nîşana wan yani jî tiştekî dûr pêşekî kir tu disê xwe wilo dikir. Her heta dawî her wekî din mînakê pirin. Ya didwa serdema civaka gund û cotkariyê. Ya didwa a gund ji ber ku di mijarên cihwarbûn debar li xwekirin, pirbûna mirovan û parastinê de şêweyekî tevlîhev ê avabûnê heye, rastiyên civakî ên ku di watadaneke xurt de ava dikin bûne mijara lêkolînê. Di hevsengiya watadanê de pêşketina serdemeke rastiyê dest pê dike. Bi taybetî serdema rastiyê ya mîtolojîk, olî û hunerî li dora jin dayîk bi pêş dikeve. Bi hemû pîroziya xwe derdikeve ser dikê û ziman bi pêş dikevin. Her wiha hêza watadayînê ya mîtolojîk, olî û hunerî serdemeke ku nirxibûna xwe ya xwemalî zêde ye dide destpêkirin. Civak cara pêşî ye ku xwe bi rastiyên pîroz diyar dike. Mirovatî hêj mîrateya vê demê dixwe. Yani hîn mirov ji tiştên bermayiya vê demê dixwe. Hozantiya jinê û bijîşkbûna wê di vê demê de weke rastiyên bi bandor ên demê cihê xwe di jiyanê de girtiye. Ji ber ku jinê di pênc qadên girîng ên rastiyê de weke bijîşkî, aborî, cotkarî, xwedîkirin û ziman hêz bi dest xistiye, hêza xwe çêkiriye û xwedawendiya wê di vê serdemê de serwer bûye. Çawa bûye xwedawend? Di pênc qada de cihekî xwe pir kûr û roleke pir xurt lîstiye. Piştî wê serdema bajar û civaka şaristaniyê tê. Serdema bajar yan jî şaristanî, pêşketin, nûjentî. Bi bajarbûnê re civakbûn zêde dibe. Komê mirovan pir tên bahev, weke erkekî diyalektîkî civak dijberî xwezaya xwe bi pêş de diçe. Ji ber koma mirovan pir dibe, êdî ew mirovana çawa dikin ji bo ku vê civaka xwe pêş xînin, dijî xwezaya xwe, yani jî dijî xwezaya xwe ya civakî yan dijî xwezayê bi xwe astengiya çê dikin. Di vê serdemê de dijberiya diyalektik çînîbûna civakî û dewletê derxistina holê. Dijî xwe çi kirine? Dema ku di jiyana kilanê de wa gundan de bi rengekî wek hev jiyan dikirin, li vê dekê çînayetî tên ava kirin, ev çînayetî dibe sedemek ku civakê ji hev perçe bike. Serdema tundiyê bi tepsandina rastiyan dest pê dike. Ev rewş bi awayekî berbiçav xwe weke şerê rastiyan nîşan dike. Dema ku bajar çê dibe, şerê rastiyên civakî jî pêre derdikeve. Wataya rastiyê dibe Çîn û dewlet û vê jî dikin navaroka dîrokê. Dema dibe rastî dibe çi? Dibe rastî ji Çîna pêk tê, ji van tabaqayan pêk tê û dewlet e. Ev rastî ye. û vê jî bi zanista dîrokê re birêve yan jî didin pejrandin. Vê yekê bi zanista dîrokê ve didin pejrandin. Dema behsa dîrokê, pelê dîrokê vedikir, dibîne filan destladar ji filan dewletê li filan dewletê xistiye ew şkenan diye ew kuştin ew nizam çi kirine vê dikin mijara dîrokê. Dema ku qelj li rastiya civakî dikeve bingehê her cure biyanîketinê tê dîtin. Dema ku
راستیا جواکی یا خوزایی با آکلان و گندا بریو دچو و یادایی که دما کو قلش لید که راست قلشک لید که جهب دورد که ایدی چه دبه جواک جخوا بیانید که جخوا غریب که دورد که نما ایده جواک سر راستیه که دمینه بجره درکتنا واتیا جواکی دما کو مروف نما کار واتیا که بده جواکا خوا یعنی جره درکه چه راستیه یعنی او اغتراب جرد بجین یعنی بیانی بوین دربرین راستی دور تی گرتن یعنی جواک لویده که دبه پارچه ایدی جو خود دورد که نما درفش خواه راستی خود تفدگره حتی راستی کو هاتیه برواجی کرن خستنه ناو شیوین دربرینه سیستمین که هایی سیستم کپیتالیزم به چه به حتی او راستی هانیشی خستنه بن خدمت خود به آوایی که بنگهین بیانی خستنه کسی جواکی دیرو که ده و خرابیا هری مزن اوه کومروف دکاره بیانی خستنه جواکی وکه چاوا وکه خنزیا دیروکی شیرو بکه چیزی که پر باش گوا کو دستلاداری هبه چین هبه نوا دیروکی ده کشتن هبه نظام چه هبه وی روشه یعنی امرو بایا چیزی که پیروز جم خود بینه بیانی کتن ده هر آستیده و تواهی قادن جواکی ین چند هیبری و روانی دگره نواخه اف پرگالا هان یا بارجار یا گو پشتره یا گو هیرارشیک و دولت و دستلاداری بنگهش خورد دگره پشتره کپیتالیزم جیته بردوامی آوان دکه هر تشتی ده نوا یعنی حتی مروف جخوا غریب دبه خو جواکا خو بیان دبه نما ایدی در راستیا جواکی ده تف دگره وی تشتی وک ارمان جو تشتی کی پیروزش خورد بین دما کو قادن جواکی بکوراهی دخلشن و بیانی دکوین جواکی بونا شارستانی راستیه که به وی رنگیه و هر دم شر و دابش بونا یعنی دابش بونه دسپین جبر کو مروف جو غریب کتیه و جواکا خو غریب کتیه اف رباز شر و پهچونه هر تم تشتکی نورماله هزین دستلادار اینکو یک دستداری از زور و میتنکاری دست خود دگرن چقاس راستیا جواکی یعنی بمپی بکن و برواجی بکن او قاس جواکن کو جکم کس و گلن بن دست و میتنکاری پیکتین آواد کن یعنی چقاسی زور و زحمتی لسر وان گلان تبکه چقاسی توانتی خبن و سیستم خود آگو تخوازه مروف جواکی خود بکه تنوی بکسایت آیو بدی دیار کرن او قاسی هیزا وی جواکی خورد بنرم به هزار سالا گله کرد بردوام کری جیانا خو بیگو ناسنامه خو وندابک بیگو پیروزیان خو وندابک بیگو جیانا خو جواکی وندابک تفی ویجی لراستیا خو جواکی جنوب لگوری دمه تشتکی نه دخوازه چه بکن اف بشن جواکی واتیا خو جدست ددن و وکه چاوا کرین پز تینا مشاندن دما کو جواک جراستیا خو غریب دکهوه وکه کری پز تی مشاندن ایدی تنما کاره یعنی جی وگود بیشن دبی چما جبر دولت اساس هاتی گرتن جواک جراستیا خو هاتی دور خستن وکه کری پز تی مشاندن دوی حاکم اکل سروان به زانی به جواکی بمشی جبر ویکی دیروکا شهرستانه دی چارچوبه واته که تنگ ده هم وکا واته هم جی وکا راستی دیروکا آواکرنا دستلاداریه او مشاندنا گلان مینا کرین پز دیروکا شهرستانی او گل کری وک کرین پز او دیروکا وان همه تبلی هف کریه او خرا کری وانا عمل ویده که بداوی دبه آنا امی پرسین خاندنی به هوره چاره بکن پرسامه یکم دبیجی چه دبی راستیا جواکی به چه آوایی تی آوا کرن راستیا جواکی بوات دایینا جیانه و وره آوا کرن دما کو تو واته بد جیان اخوا و چخه راستیا تی جواکی به آوا کرن پرسا دوا دبی گل کرد راستیا اخوا دور کتیه لکولیمک اول گوری و دمینن
چاوا واتا داینا جیان الجمع چاوایی اون جیان خو چاوا واتا دکن اون زمان و چند خو چاوا خودی درد کردن اون ل رباز خوگهاندن راستی چاوا تفت گرن ev li gorî we wê diyar bibe. Pirsasiyat ve rasiya civakî di çend serdeman de derbas bûye û ya herî rast ku sûd jê tê girtin hilbijêre. Me got serdema kilan, gund, bajar her wekî din dikarbêje hêra reşîk, dikarbêje çînayetî, dikarbêje kapîtalîzm. Her serdemek rewşek wê cuda heye di nava civakê de ya herî guncaw li gorî hişmendiya te, li gorî hişmendiya civakî yan jî li gorî rastiya xwe ya civakî dikare hilbijêre. وانه اما ویدکی بدایی بود ببین کیف و خوشی حتی وانه که نو